بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Umatud na isab kami maun pahadarat sing kamu ganap pangadjian. Amin masih kita niyo pangadjian bunga simpag iman. Aula na tuod habong simpag iman. Pasingurun kita niyo hapag amal sin bar iman usug iban bar iman babae. Sabab na mga silayad to kanungnungan iwan karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala sa indiya dunya aula na aadlaw akhirat. Mga kakasin sinallahu ta'ala in ayat hiatud namo maun padarat sing kamu ganap pangadjian. Ayat hanggatus katloan tag-isa sa suratun Nisa. Di ayat ini para kala sa lago-lago antara kinipon iban tagipon. Di manjari pahil-pahilun, di manjari masasaw imano siya aparakala ini.
Sabab para kala sin nakauna iban sin haulihan. Bang nila ini pahil-pahilun. Kay kuran nila, alupun nila, in kabayaan nila riha dunya, kaya lupasan sila karayawan day nga Tuhan. Ang pawayroon karayawan hantara na to magkahi. Ingkatan kaya na naman na to ini baran na to iwan sing kahunahan. Sinanggaw ta baran na to milkun lillah. Hawasa iwan pagbaya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, tayong huwantan yung palmansin Tuhan. Haumat na kauna, ubos na sila, aula-aula haumat ini, yari kita niyo, hamasa. Kakunahan na to inbeta ini. Palmansin mahasud si mahatinggi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tunggal da Allah Ta'ala imagbabaya-baya. Sin hataas sin langit, iban sin nyari hababaw sin gumi, iban sin hautan niya. Unin natin na yadto. Ay ikaw magkasusahan. Biyaon tuan nasusahin tao katahan. Hindi da masusa amurain bariman usug iwan bariman babae. Bang tabi at sintao masusa, in sila magkasusa sa 5 bayya hangin. Maita sila rin magkasusahan, bukon sila piyay panjari sintuhan magkasusahan. Kaya panjari sila lawan sin magkasusahan, magkug iwan kuyag, magkasi iwan maglasa. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ipatumtum sin Allah Ta'ala hari makatumtum hanang lulupa-lupa biya sin panumtum sin bariman. Uno yan tuang. Walakad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sabunal tuud aun wasihat sin Allah Ta'ala lil awwalina wal akhirin. Aun wasihat sin Tuhan daing hanakauna sambil pay napusa. Daing nga sabab yan. Bang naturi ingatunin wasihat ini, di dain ama magwasihat anak, di dain taumaat magwasihat raayat, di da magwasihat inguru hamurid. Naigsa ning pagwasihat masa nato ini. Unuin timaud, magpasarap sinsimud. Pagkaun iban pagini. Magpasarap sin gimpaisan hatamun. Magpasarap hapangatun. Mga anak po. Wasihat sin Allah Ta'ala ha ummat na kauna. Iwan wasihat sin Allah Ta'ala ha ummat ini. Unin wasihat yan. Pababa-babaon na to. Wasihat sin Allah Ta'ala adaman sin Nabi Allah Musa hakitab to. Wasihat sin Allah Ta'ala adaman sin Nabi Allah Isa hakitab Injil. Ipatumtum yan to kato. Aula wasihat sin Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha-Quran maha mulia. Naunin wasihat yan sin Tuhan. Hanasabot yadto. Anittaqullah. Pag mabuka kamu pa Tuhan.
Maita yadto. Sababin dunya bukun paghulaan. Ingkari asali si manusia tausul ka. Dahil nga sababian pabalikon da sila madto. Kaya ingkaywanan, di mabaya magbalik pasulga. Maita sila di mabaya magbalik, sin mabaya da isab sila. Wala nila tiyay mainwasihat ini. Ingkari asali sin Adam alaihissalam, iwan sin aputan ni Hawa tausul ka. Unin dalil niya, ihbitu minha. Kadto kamu ke dunya. Faman ittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa. Kadto kamu pa dunya. Ingkari asalan niyo rin di isa kadto na kamu pa dunya. Maguno. Akaran niyo sadyang kabayaan sintuhan lugay niyo na dunya. Di kamu malawong. Biha untuan naglawong na. Bukun lawong na lawong sa lawong piyagtuuran. Maita yan na lawong, bukun na lawong sa nalawong magpiyagtuuran. Wala tiyay mainwasihat sintuhan kanila halawong sing kitab nila. Ada punim bariman usog, iwan bariman babae. Kauhaan tagupat kajam amuyad tinia alop nila. Uno inwasihat kanila sintuhan. Uno in-advise kanila sintuhan. Hinangon nila sindum iwan sin adlaw. Umalop inipon patagipon. Amo yan mga anak kapo. Walakad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Pag mabuka kamu tuod patuhan. Biya din indagbusin pag mabuka. Number 1. An ya'mal al-muslim ma amara Allah bihi talaban liridah. Inluon sin takwa amin wasihat sin Tuhan. Dahil nga umat na kauna. Sambil pa umat haulihan ini. Maghinangim muslim. Maghinangim mu'min. Uno-uno na inda akan kanila sin Tuhan. Unim maksud niya may tak na hinangon. Talaban liridahu. Makug kaniya inallahu ta'ala. Kabayaan sin Tuhan makuyag da isab siya patuhan niya. Dihilan siya kakuyagan aturun. Dihilan siya kakuyagan dunguhon. Dihilan siya kakuyagan bisadahon. Dihilan siya kakuyagan hiluon pasimud niya ragpak palaunsin. Buong-buongan niya harap paburigan niya. Sa kalituan, liupas, piyakay pamukun kuyang sintuhan, piyakay niya sadya, pasarap kabayaan niya, iban sing kabayaan sing pagkahiniya. Liridan nas, laysa liridallah. Nah, inwasihat ka to sa niyo Allah Ta'ala, hipapahinang sadya, ing kabayaan sintuhan, sabab maulong siya kay mo, ampakaw umulong kaniya. Aun da panyak, huon. Aun da pagkaon, huon. Aun da pag-inom, huon. Aun da badyo, ingkatanya un balabi-labihan. Hikarua, inluon sinwasihat takwa, wa an yajtaniba ma nahallahu anhu firaran min sakhatillah wa ghadabi. Layui, iban tapuki, iban paghallii, ingkatan liangan sintuhan. Maita, buka mo hamulka sintuhan, buka mo halaknat sintuhan, dunya iban adlaw akhirat.
Why na tuan, buka-buka sintaw yung namulka. Sabab wala nila kaya na naman masakit. Why na buka sintaw, hala nat sintuhan, sabab wala nila kaya na naman masakit. Inwasihat ini, inluon sintakwa, tapuki, inmangi, halii, inmangi, iwan pag-ayad kauring hamangi. Ini katu. Anya mana. Wayat tasipa. Subay niya hinangon, iwan magsipat siya, kinsipat taumarayaw. Naunang sipat sinta umarayaw. Ya mala amalang faliha. Hinangon niya imarayaw hakabayaan sin nagdaat kaniya. Bukon niya hinangon imarayaw. Labay ring anapso niya. Labay ring asahawat niya. Ampas siya imyan kabayaan sin Tuhan. Nakakuha yad turing hawasihan. Yadto Tuhan inwasihat sin Tuhan. Kato. Saplag semua. Puno pa Tuhan inwasihat sin Allah Ta'ala. Karunahan na to. Umat sin Nabi. Direct na umat sin Nabi. Hasura haupo. Hapal sin mata. Hapal sin tauma. Watawasaw bil haqqi. Watawasaw bis sabr. Palman sin Allah Ta'ala. Pagpatuntum kamu, pagwasihat kamu, pagwasihatan nin wasihat ko kaniyo, pagsabar kamu. Nali sa nilang nakasabalan. May tamuri kasabalan. Hangkan napasabalan kay mo sintuhan tabangan niya kau magsabar. Bang isa-isa mo sadya magsabar, di mo makaya. Sabda sin Junjungan alayhi salatu wassalam, man sabbara, sabbarallahu alayhi. Di siyu-siyuin tao tumayma sinwasihat day nga Tuhan, magsabar siya. Tabangan siya sin Allah Ta'ala, hahinang yan. Imbar iman, amuyad 20 atakaran nila, tatawangan sin Tuhan. Di sila tumayma, tumarad sin tatawangan sin tao, sababin tao misan pabiyadiin, ingaus niya, barhajat na siya. Tutuan inwasihan. Di na misan ipagwasihat sin hama-anak, di na misan ipagwasihat sin guru hamurin, di na misan ipagwasihat sin nakura harayat. Bangi pagwasiyat di datay maun. Nah, uno pa inwasihat yan. Watawasaw bil haq. Kay maaniho inwasihat sin Allah Ta'ala. Kato taniyo. Uno inwasihat yan. Watawasaw bil haq. Pagpatumtum kamu hakasabunalan. Uning kasabunalan yan duara. Akaran niyo ing kabayaan sin Tuhan ay niyo tud pag-akaran kabayaan ni. Ya kau kakasisin Allah Ta'ala. Deng hamay na at pabihaon. Unin na agad mo kabayaan mo tawa kabayaan sin Tuhan. Bangin niagad mo kabayaan mo, baba wala pa na adlaw, pindahi, agaring kabayaan sin Tuhan. Sabab aun wasihat kay mo. Sabab aun makaligap kay mo. Na bang mutiyay mainwasihat yan, watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Ikaw na intaw ka narul patuhan. Wala kau naluwi sin waktu rum. Wala da kau naluwi sin waktu adlaw.
Minsanin naluwi yaw na laumsin. Pag-usahan niya, muwi di minsan makauyong. Mengkan naluwi sadya pag-usaha. Makauntong da siya ulan susungon. Na naluwi kaw ha ibadat patuhan. Piyag masusamura. Why? May tawala niya piyag masusa. Sa waboy tumtumun niya wasihat. Why nagwasihat kaniya? Misanaw nagwasihat kaniya. Di niya rahit tao halawang sinatay niya. Dahil nga sabab yan, why siya nakananam kalugian, ingkya na naman nira kalugian, amin usahan niya yung halawang sintabo. At tutuan, hauno pa ayatin wasihat yan. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabri, watawasaw bis sabri, watawasaw bil marhamah. Pagwasihatan niyo tudig pagkasilasa. Nagkakasilasa ito biya. Unsa pagkasilasa, kabayaan sin nafsu, kabayaan sin syahwat, kapasila pagbayaran, bayaran sin usog ha babae, bayaran sin babae ha usog, paglasa kabayaan sin Tuhan, librihon sila sin Allahu Ta'ala, biya dagbus wayrun tumayma. Watawasaw bil marhamah. Pagpatumtum kamu, pagwasihatan niyo, pagkasiwang paglasa. Progress even development pagkasiwang paglasa. Ito'y kuno, diuro ka lang nagdarakang, diuro ka lang mamimi. Magbinasa sana halong sintaw. Tabang yan nagdarakang yung misan siyari mabaya mami, makapami. Kaya nga sabab yan, mga katindahan niya, bihaon, may ingat sila ha propaganda. Intawri mabaya mami, pagsud, makabina, may ta. Aon kita niya kaibuan niya. Sa kaibukan bukun wasihat dengan Tuhan. Kaibukan sin nafsu niya, iban kaibukan sin syahwat niya. Dawang nato tiyay mainwasihat yan. Ulaika ashabul maymana. Mga sila yan. Bang magduhal na sin katarangan, matabok nila sintuo nila. Bang natabok sintuo harap pamasanyang. Surayan, anak po. Tabok masahin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanaog siya rin habay niya. Harap pa mga sahabat niya. Piaglanggal niya nambuk sahabat niya. Bukong pa isab mabata tuod, bukong pa isab malaas tuod. Lungbu ba ko kang hamasan na tuod. Napag-ubos, unin ari niya. Inagi niya, magwasihat ako kay mo, ya gulam. In gulam bang di ka, tuhi iting, atawa hi uto. Iting lang niya, atawa uto, magwasihat ako kay mo. Naunin wasihat sin Nabi, pahamuk lungbok bago ini. Dua ratuan. Unpid dunya kaan nakagarib aw abir sabil. Tumtuma ing kari asalim mo tausul ka. Na may takaw yari dunya, magbulaog bukon. Magkaatan bukon. Naunin wasihat sin Nabi kaniya, uto lang niya. Sa lugay tayari dunya, duay ni wasihat ko kay tumtuma. Unpid dunya kaan nakagarib. Sa lugay muriha dunya,
in ikaw bukon permanent. Ikarua, sa lugay mo riha dunya, in ikaw yasin magtutulak-tulak. Dayan tuan. Di pagwasihat sin ama, anak. Dahil naging sin ama, ayat to ko binihan, kuri nga pagadian, taumpa, kapatan ngay bunal ka. Unin hatin niya yad, turya at niya nag-abburo na. Matao din wasihat sin ama, iwan sin ina, di kakuyakan sin Tuhan. Pang matao din bihad to magsagga na yanin ama iwan sin anak, hakabuhi iwan nakamatay. Yari pahabuhi, masya-sya rin ama, masya-sya rin anak. May ta. Tumukatin ama, di lang naman tuming mga nakin ka. Tumapok na sabi na anak, karamas. Unong yan, parang sinallahu ta'ala, yawma yafirrul mar'u min akhihi. Wala diungdungan sin tao inayatin imbar iman diungdungan nila tud mata. Intanda niya, inkian sangan sin tao ipat bihaon kuting. Inama ni hari niyabihan pagkaon marayaw, sa ingkuting niya bibihan gatas, bibihan shampoo, bibihan pagtutup-tup, bibihan pagintauan. Simingo da Yahudi wan Nasara. Ang panilahibay ta, laong ngay mga sahabat, nagipat kuting. Huon, sabo kung biyasin pag-ipat mo yan. Kaya lupahan mo nin kan sukuhi ama mo. Kaya lupahan mo nin sukuhi ina mo. Kaya lupahan mo rasambe suku mo. Naingat ta, bang dugalan ng kuting, kamasunda kaw. Kutkutunda kaw. Ihianda kaw. Intaw anda kaw. Aturayan tuan. Nah, bang kaya sulga mo timabang kaw hakuting, nabiya din nin ama mo iwan ama ina mo. Inyad to hayop pa isa. Ayan tuan. Nah, nga sabab yan. Ayaw na to kalupahan ng pagpatumtum. Yari nakita niyo hamasa makabubuga. Di mo kaingatan, ama kayong ni makauna. Di mo kaabot kaingatan, anak kayaon. Di mo kayong kaingatan, magdura kakamuyan. Nabiya diin na bang kauriyag pakan wala dooning kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, magpatumtum kami kaninyo. Sin haupo kabtangan, sin junjungan alaihi salatu wassalam. Puno yan mga tuan. Aklil minad dunya syaish syaida. Patiu-tiwa. In vision mo, iwan sin mission mo, kapag dunya mo, sa kawa, agara ing kabayaan sin Tuhan mo, ing kabuhi mo, iwan sin kamatay mo, kabuhi marayaw, iwan kamatay marayaw. Ikarua. Utrukil junubi wal maasi. Tinggalin na. Istapa na yung pagmaksiat mo. Asiwi iwan dakula. Dais syaidan wasalama. Papasunsin Tuhan indusa mo. Bang napapasin dosa mo, ikaw na yung masanyang, ikaw yung salamat at kabuhi. Ibang kamot. Mga anak ka po, kabtangan si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyaidu indallah inta umarayaw hadarat sin Tuhan.
Bang siya marayaw na hadarat sin Tuhan, marayaw ra siya hadarat sin pagkahiniya. Sisiyo yan, afdalun nas, sarayaw-rayaw manusia. Nabiha, unim manusia, nabiha, uwak, magbayta sindayaw niya. Ako sa inim marayaw, kamu yan imbukun marayaw. Di, imbar iman di pagbabayta indayaw niya. Maita, mahinang riya, mahinang takabur, mahinang sum'a. Nauno yan tuan. Hinta umarayaw. Amo na mga tao maayad haakal nila. Iwan in tao nagaayad haakal niya, nagsasadya sing kabayaan sin Tuhan. Inta umangi patuhan. Amo na inta ukuripot habaran niya. Inta ukuripot habaran niya. Maulong kanim pagkahin niya, amin ang kapikilan sila, amin ang kaakal sila. Karawa, kaastulan siya sin Tuhan, iwan sin taumarayaw, iwan sin malaikat sin Allah Ta'ala. Na murah-murahan mga anak kapo. Tumtumun na to bang unin wasihat kato taniw sin Tuhan. Di na kapag usog marayaw riya dunya, inusog marayaw riya dunya, hisiw-siw kialasahan sin Tuhan. Ang paaming kita niyo nagla sa pakaniya, yan nagbulak ni, magbakay nabulak na. Nabulak na pasalan sin, nabulak na pasalan lingkat, nabulak na pasalan sin kabayaan sin napsu, iwan sin kabayaan sin sahwat. Ada punin timayma, sin wasihat sin Allah Ta'ala, dahing pahamasa na kauna, sambil hay napusan ini, pasanyangun sila sin Allah Ta'ala, temporary hadunya, aula-aula, pasanyangun sila haadlaw kana-kana, tub-tub na rito, salam doa mo, ha mga anak kapo at tiranan, uuhon na to, inapkal na to. Ayaw kita niyo magparupang, haakal na to, sabab pa kayo ni Iblis, ipangdupang kato taniyo. Karawa, paakaron na to, pakabayaan sin Allah Ta'ala, labi aula, hipatay na to, inwasihat, sin Allah Ta'ala, dahil hakanab harap pakanabihan, harap marikato taniyo, sababkal na amuyad to, in pamaubog taniyo rin di hadunya, maluto na to, paadlaw kana-kana, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiq wa syadad, wa an yaja'alana hudatan muhtadin, wa an yaja'alana minal faizin, wa an yaja'alana minal ladhina yastami'una al-qawla, fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.